ꯆꯦꯟꯖꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯍꯥꯏ ꯁꯤ 1 2 3 4 5 ꯁꯦ SP ꯇꯣꯡꯕꯝꯗꯅꯤ ꯀꯣꯛ ꯅꯨ ꯕꯨꯂꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃ ꯐꯥꯋꯥꯅꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ 1 2 3 ꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯋꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ 4 ꯁꯤꯃ SPꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯤꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ various kind of agitation lakpa sida agitators singna normal oiba hana tawramba method to adopt of the vida akoi lethal way of akoi retaliation to se police ta mase akoi yang thangnar bandak se koi protester chingna seasonary populai si am lethal oiba monda se nung mi sibia ba monda nung stone pelting tauba naurika pa sida sumoi akogi some of the protesters in high tai moi scenery basi isam jamba marble ngumba ka ngana taba koi yot kumba ka aga maduna palaga di koi mi si amna lethal ogeda ba monda du gumba season narapa tear gas season narapa akogi mathakta police ki mathakta tear gas season narapa sigi mathakta automatic firearm season narapa masi mayam koi madugi evidence lere isam sama evidence hai wo koi khabai soida tawba koi gi sigi counter exercise koi police na tawba se da koi burst firing automatic weapon de gi torokna koi gi imphal isi commando si panba aduga koi gi police personnel amasu sokpa yaure ngarang mak ka wa tawba incident sida koi automatic weapon de gi kapok gi akoi gari sing various akoi gi mark firearm marks leiba akoi yauri sigi siloerga akoi gari sing du khara khaidi akoi makada lei mayam na cover tawinga tawina ba hina aduga gari khara amadi dum akoi normal duty sana gi yawi aduga gari khara am pura yadabadagi akoi CMT da kai decision gi basu yawi aduna loina koi sida assemble tawung amde adu sida leiba gari sing sidagi mayam su dum cover tawi ragadi akoi firearm season habsi akoi mayek seng khangani aduna masigi matang dani koina mayam da appeal tabjaning basi akoina sigumba protesters sing chira torokwa agitation sing si thengnana bo hona ba matamda asugbatik restraint season karigumba burst firing torokpada madudagi handana akoina kapaga mi mayam am siba khotba adu huze ko thokri burst firing tabdana koi palaba bogda koi nomaina kapana kotana mi sigada bo mongda protector akoi civilian sing hai tai natraga koi protester mayam se sigada ba adu mong tawna bagi koi adu bagi se phok tawde mi am the son ningde tawdawi ada ba koina asigi protesti koi violent orapa matamda koina akoi anti riot exercise taw matamda mi shok khotpa adu gi report mayam ma lei madu koi yam nungai jade madu koi thamoi sang na madu ayam protesters sing si koi juvenile su mayam yauri aduna juvenile sing yauba adagi even akoina jaga am to protest tawda phariba mi khara phaba detain to bokot pasi mayam su kirangani ara po phom dagi sudum yawi aduna mayam da appeal tawjaning basi mayam gi apamba mayam gi demand to bokot pa matamda democratic oiba mong da tawiu police bu su dum lupta thambiu yaragan permission lawga tawiu adu police na restraint exercise tawi yabasi masigi khudam se koi even hypersensitive jaga da nahan mong machang matamda koi moibu koi disperse tawna ba koi tiaga stop khotpa tawgi da badu mayam maduna example amani aduna sigumba mayam se koi gi law enforcing agency na akoi restraint tawri bani haidana akoi na sum yadana sum hajalakna akoi gi hypersensitive leiriba zone sida disturb tawraba public property mayam ama koi manghla ba adu itaragadi madu law and order failure or kadamina koi soidana madu gi sap chaba koi gi anti riot or anti mob exercise tawrkani aduna mayam da appeal tawjabasi mayam protest tawiu but democratic oiba mongda non violent oin tawiu police yang na banate koi leriba police mayam si loina iyamba inangpa ikura idon ngatani akoi citizen ni society sigi aduna akoi mathakta hatgani
अखोई सोहनगनी है प्राइमरी इंटेंशन तब प्रोटेस्ट की मौदू खरा तोपियु मैम अपील तौजबनी अटोप अपील अखोई मोक डिस्पर्सल तब कन्फ्रंटेशन तब अखोई एफिलिएट तब तौदब खंग्रे स्पोर्ट की अखोई लाइव कवरेज तौर प्रजा मैम से एलार्मिंग कौन थम्ब मैम से अखोई इन्वाइट तब की मौं है मधु तौबसी मैम अपील तौजरी मधु तौबीगनु लॉ एंड ऑर्डर लेत्रबदी सोसाइटी में लेबाइसे कैसु यारोय अखोई लॉ एंड ऑर्डर दुंगा लेजबनी करिगुम लॉ एंड ऑर्डर से अखोई nga पुसद ngamdre हाइदना अटोप मीन्स अम सिजनरप खोलकपा मधु लाइबक थीबो ओइगनी अदना सिवाउनी नहनिंग बसी फाइनली प्रजा मैम अपील तौजरी अखोई असोक अपन थोनबा मी सिबे याब मोंगदा प्रोटेस्ट तौब मतमदा थानागे केसे तौरपा अदुगा प्रोटेस्ट तौरमगा नुंग लंजलमगा नाउरी कापसलमगा नुंगई कापसलमगा सिविलियंस की मरक संगगा अल्टीमेटली सिविलियंस को विक्टिम होने होना सिगुम बसी यारगई मैम तौबीदनबा अपील तौजरी थैंक यू वेरी मच।